Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan amabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. Cleanliness Drive manen. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Nagsasaruno dagiti naglabas sa bagyo manipod kini Obet, Paeng, Kuwene. San tayo pa yan nag-general cleaning? Katuray naggibusen ti agdama atawan 2022 at dalata pa'y sumarsaruno wino sumang baya bagya. Pudnureta, Chairman. Sa bali itan ti panawain, bunga ti climate change wino global warming. Di pa'y kat masinunoon ti bulan wino tsimpo ti kalgaw ta ure ko na tayo akwarisma kat agtudulata. Anya nga rod ti aramidin tayo, Chairman. Ado tinaisulat kadag iti imburnal ket makita nga dadag iti stagnant adanom nga iso ti pagitlogan dagiti lamok amang tedinggay. Agdalos tayo Chairman. Di ka general cleaning manan, Chairman. Natural! Mangangay tayo ti cleanliness drive dito barangay tayo. Tapno maliklikan ti dinggay. Wala balilata, Chairman. Chairman. Kitaan tayo amin dagiti posible ana orno nga danom. Nga isot pagitlogan dagiti lamok amang tedinggay. Wan ngam, masapol ko maamakipartisipar aming opisyal. Dagiti tanod, kun, appointed official. Amin na bumarangay. Iswada kayo. Da kayo ti mangipakamo kadagiti kapurukanyo wenno dagiti sektoryaw. Awan parikot, Chairman. Ket amuda mo ti ordinansa tayo dito Asino man na di makipartisipar kadagiti amin nga aktibidad nang runa kadagiti general cleaning iti barangay saan na may kan iti barangay clearance. Awan, Chairman. Takasanong ikam iti barangay clearance na iti pagpakita na asa na taga barangay tadi pa'y tumulong kadagiti aktibidad ti barangay saan Gusto ba ita? Masapula madisiplinaan mo't arag iti kabarangayan. Nang runakit di pa'y dagiti awan amuna, no di agur uray winumang namnama iti ayuda. Ket da kayo matakagawad. Saan nagapo? Ta saan anatuloy ti eleksyon ti barangay ken iske eleksyon iti dayti atawan. Agsadot-sadot kayo manen. Tano matuloy ti may sa agakat. Ang mga no intun mayo iti umay atawan ti pan nakatuloy na. Iso nga gagagat kayo no kayat yu abutusan da kayo tumanain.
Kasapulan mo ta talaga ti panagdalos. Tasipod naglabas dagiti mano a bagyo. Saan kayo nag-general cleaning? Iso nga road nga cleanliness drive ti barangay. Ket masapala makipasit amin na bumarangay. Day talaang No adon tumanan ti saan nga umay tawan ayuda. Makamuda. At maturdinan sa ti barangay. Ano saan ka makipartisipar karagiti aktibidad. Nangro na iti general cleaning ti barangay. Saan ka makaalay ti barangay clearance mo. Wadmat Takas nga i-justify mo abu barangay ka, ken with good moral character ka, no ultimo nagsimple abanag ket saan ka pa makipasay. Kan para metlang kan kadayta kas bumarangay. Apay, kayat mo nga rod anak karugrugiting kapag nanaidan. Dahita nga ron. Sige, Dom. Nagsurat ka. Agsurat ka. Tauman latiwak man kadananang. Amangan numatuloy kami ang makitsenda. Chairman, nadinggit ti anak ko. Pangasiyo tulungan na kami. Ang mga maibusan ti Dara dya anak ko. Anya? May busan nga. Delikadong ti kasasad na, Chairman. No danom ko napardas ti panagubo dya Dara na. Sus. Delikado no kasta. Maibus at talaga ti Dara na. Ano kasta nga gububo? Wan, Chairman. Matayan dya anak ko. No di mayalisunan adagos iti Dara. Ay, ano arigrigat ko ka, anak ko. Ay, piman ti anak ko, ay, anak ko, dinungdung. Ado arabe, labing. Siya mabulan nga anik kay. Pagkapagkangkas ka na kyan. Ado arigat ko sakbay nga inyan ako. Ita, lamok lang gayam timangustan. Nene, ibang. Agparting ka. Di kag dungdungaw. Hanggang ang isapay mo't lang ti anak mo. Saan na ya? Uwan matkit di Kat, anya nga Chairman. Matulungan na kami kaday. Alakit, agsublikan to numalam. Tagpaingkuda kaya sekretary iti solicitation letter. Agdawat tayo ay titulong kadag iti kabarangayan. Ay, sige nga ron, Chairman. Saan kayong agdanag? Ikampanya kay tao no barangay kan iske elections. No need. Ay, Ay, sa bagay. Uray saan kayong agkampanya? Mangabak kayo lata. Isurat ko di tan tinagan ko Kan tinagan ti anak ko na dinggay. Ala. Sige. Agsublikan tulatan. Wen, Chairman. Sige, agsubli akto talaga. Babayo, chop, mua. Merry Christmas, Chairman. Ay, salbak ni Ayat. Nartistan naksamanan ti ampang. Kundi dungaw itay. Ngamidim bagag ngagsulisit para iti anak na. Bigla simbar nga kaslawan na nyaman na. Anya ka no? Ay, naglukon ta nagado adagos tilamok. Dahil tangarod ti problema. Uray di barangay hall nagado ti lamok. Ti dagas na mga no dinggi pa'y katdagitan na lamok. Dayta nga road. Sapay delikado dayta sakit na dingge. Lamok laang di kung kunata makapatay. Anya nga tati pagpaksya tayo. Dayta nga road.
Problema dagita alamok. Gumatang ka tuman iti pag-spray. Barang babasitan dagita alam mo. Ay narigat rin. Dumakdakkel ti parikot tayo may papan ka dagiti lamaw kakadwa. Isu masapol nga gaksyon tayon. Tadi tatay pabasulay nino pagsasawan dagiti kabaranggayan tayo. Wen kasapulan ti aksyon agad. No adda problema. Kaya niya nga iti arabiden tayo, chairman. Ay kat siyempre paksyaten dagiti lamok pagtaudan ti dinggay. Ngam kasano, chairman? Anya nga tati kasamahin a pangpaksyat kadagiti lamok. Agpasok tayo dito'y barangay. Kanya, agpuor tayo iti agasok kasta. Uwin na, chairman. Kita niyo di maustal amin dagita lamok. Naglakan di pa nagpampanunod diyo. Ay, dumaday siya imbagak. Anya nga ruti pamayan tayo ka nagiti piste alamok, Ay chairman. madi Delikado nagdalipato ti asok. Wino mapuran na banag. Makauram tayo pa kitday. Talaga Kanya pa iti singasing nyo. Nawanen, sakita ti agsaaw. Kasayatan da ito, yan ang panunot kaon. Anya mo ti maibagam, chairman. Agdalos tayo iti aglawlaw. Kasayaatan daytan. Adda nga tamat la, maayaban tayo nga agbayanihan. Apanan tayo dagiti kabaranggayan. Tapno ado ti umay. Kasanuday ta, chairman. Agsurat tayo kadagiti kandidato anaayat at tumulong. Tano kayat da, mangted da iti baga sa pagbibingayan dagiti amin nga agbayanihan. Anya ti aramidan, chairman. Diskarte daytan mayat kayo, ije kunak. Mayat, chairman. Ngala, ag-emergency meeting tayo nga rod. Pagsasaritaan ti aramidin tayo. Masapol na mapaksyatan dagiti piste, alam mo. Adatang dandagiti agbayanihan, Dom? Uy, sagdo 2 kilo abagas. Sagdo 2 noodle soup. Kan sagdo 2 tuna inkan. Mayate na. Ay, adulakit diti umay. Tapati siya katumayak matayin. Anya, Wandom, makibayanihan akmat. makamuka. Sa bagay. Tapno adado tayo. Kan makabingay kamat ti maiwaras taw. Kalpasan ti bayanihan. Isupay. Gusto ang lakay. Ay, apo unay daytan. Inawagan naklang arwodeng ni tinagan ko. Lakay ko ng pailaang mo. Ay, sus, arsakit ka lauray ako nak. Anya man tinasagap mo adama gaya. Bigbigat pailaang. Dayta kahit bigbigat nagpaisaw. Nagalas adamag tinasagap dagiti kimapalapayag ka. Ay, unay. Himbagdaklunim dayta. Una, tay sulat sang kadilaw mo. Ay, Apay ngay, anya dayta. Ibaga madagos. awanan Nalipatak matan jay bagak ko ba? Anya, Eh, kasano daytan? Himbagta ay po ay anya di ibagam ko may bagamon. Kastoy na ay. Adalat na dagiti kontrabida amanong tumbalay. Awan na muda sa bali nga ramida no diti kumontre ti pagimbagan ti kaadwan. Sino man ang ti kontrabida? Kata sino pa'y ni Marites. Saan kano ang makibayanihan? Tanya kanumot aya di inwaras yung abagas kat in FA ang naagaw. Anya, ibagbaga na ti kasta. Uwin kano. Expired kanumot dagjay dilata. Bay, anyo na kita kontrabida ken Marites. Uray kat datay latamot ti bida nga uray agan anuda. Dagita at tao ti kunada a bitter.
Di ikas kaso ida aging gay tag high blood da iti nakaron asumsum da. Tay ko nangarod ni PBBM. No nakaluksaw tay kontrakin ka, nangabak ka. San aya? Ajay kanal iti batog da Marites. Ti sana nadalusan da kiti nagbayanihan idi sa badaw. O, chairman. Nasulatan da dya iti unag. Siyempre, nakaluban da dya. Ket di nakaluban a mismo ti ayan da iti na isulat at di amon no anya akita ti basura di nagbagyaw. Tasipod nang rugin ti panagbabagyaw. Nang runa iti bagyo paeng isot nagpaot. Ken nang dalapos iti entero a Pilipinas. Saan tayo pa nagdalos kadag iti kanal? Baybayan tayon day jay. Tapno at da pagnakman na. Kasano ko mapagnakman na? Di met kunayo, ngagapumit la ijay lababo ken banyo dati mapuspusong ijay batog ti balayda. Nagsurinder dagiti barangay tanod na ng sudsod iji kanal. At di mo't kano may kat ni sabi na ibayandan. Ala, mayat launay. Ijay na maliksyon no diagraw amang dalaw si batog na. Ala, kabaranggayan! Ano slay? Uray tama o din dito ya dalusan tayo. Dito balay dagiti lamok. Numalpas tayon daytoy. Mapantayo amin iti barangay hall. Taalaan tayo dagitay bingay tayo itinated a food for work. Kalimbagan no kasta, Sarman. Nagsayatan. Tatagayam tangtan tayo. Aywan, kakapsat. Uray basait. Pagraranudan dagiti nagagat. Sangkit dahin, kakapsat. Nag-text ni Dumeng. Patuloyin mimutlakan aw. Imbagta agrunda dalaeng. Makirunda ak ngo't. Addaman si imon yun ay ang agmamanok. Saan lang agmamanok ka? Sumusultop pa'y. Ah, sumusultop? Naglaing agsulto pa. Agasem, sinultop na kanu amit itlog jay kakaisuna pa mo siya ni Marite sa chismosa. Ni Marte sa kontra iti amin na pagsayaatan dito'y barangay. Wen, jakla kumaksunan nga manyan. Apay ngay adi mo aksyonan kat trabaho rayta. Sa maysa, amangan no saan tulangan amanok kas kada itlog ti takaon na no asino man dayta. Ta ultimo dagiti adderwir sa asupot ti arena maikulkulada di karayang kat di nanton pakawanan. Isus, Mariusip. Isu nga rod day tatiga po na anapilitan na ka nag-aksyon. Kun maysa, no diyo aksyonan, agbalatek matla ka na kayo nang runaking ka. Isu nga rod Ken maysa, uray pa'y asino ti madalapos ditan husto dararamidag. Katuwain mate. Walang personalan, trabaho lang. Wan mate. Basta da kay ti husto lakay. Uray asino pa'y dayta, patas si tratom kadakwada. Tapno mataginayon mo tati kina outstanding barangay chairman mau. Sa nagaputa aglas term kan kat baybay amon ti trabaho. Ay, last term ko kas chairman, ngam first term ko manan kas kagawad. Anya. Iti kasta, adda aklat ta amang bayaba iti manugang ta nga isut yindurso ka chairman. Ay, tiket di mo pa nakaumuuma. Ay sus, bakit? Ay nagaduntupay di tati saan ama umuma, aginggat senador ko naman. Siyak tulagid din. Awan serbeyo nga opisyal no saan nyo amatulungan dagiti kaskata kami ngagkasapulat. Ang mga no da kayo pa'y kindin din nagtakaw. Diretso ka ngagsawa.
Kung namudlan nakita na ka nagtakawain. Anya ti amok nga eh. Tada kayo mo ti agron-rondano iti rabi eh. Basta ti kayat ko kat matiliw na asino man dayjay. Talaga akasta ti aramidan may. Ipakitakin ka abidot yata mo. Para makita ah. Kat no matiliwak ti agtatakaw. Ikaratay ko kingkwana ti manok. Wino tinakaw na kat ilibot ko itintiro a barangay. Di mo kayat? Aramidan nyo. Saan nga agpatinggalaang ti sao, Chairman? Heh. Wen, saan ka ngagdanag? Kat no sino man dayta. Agalwat kanyak, tasan ko apakawanain. Kumusta ti panagrondayo iti rabi Dom? Napingat ni Tatang. Napingat mo't ni Marites. Kasano dayta? Jay laka din manok da Marites ti palpaliiwan nyo. Nga mga no adamang takaw. Saan mo ta? May jay samat la ti papapanan nyo pagpalpaliiwan. Uy, tadangarod nakadidilaw ti garaw na nakita mi di namin sa marabi eh. Anya ti amuyo? Ang mga no sa nga ili da Marites. Saan? Awan amok kabagyan ni Martes sa mapanigibalay na. Awan kabagyan na iti asidag basta mapanigibalay da. Basta maudin inton rabi. Patsek ang maripot minton no asino rajay. Wen, tamulit day tay tinagan nyo. Awan sir-sirbida dagita kun kunadan ton akada kayo. Barangay tagay samot dagita kun kunadan No di yung matiliw dagitang agtatakaw. Abusta sikatin dorso ni Tata nga sumaruno at Chairman. Ure anyat mapaspasama. Masapol ang matiliw na iti awanan bain. No asino man na kita. Allah, Domeng, hingkay ko matulungan ni Marites. Apay, anyat napasamakin ko na. Nadinggin sa. No di pa'y kat kubid day jay. Daytan ti magbagami ka ni Tatang. Nagrugit gaya magpaiso di kanal iti ayanda. Katuan may Da kayo kit timot. Di ulakit din inrama na dinalusan. tapno marik na ti kidag ti kinawan pan na kitinulong na iti barangay. Marik namitan, Marites. Uwan, Chairman. Tulungan da. Pangasiyo. Kunak man awan ka sa pula miti karuba minupada matao. Pakawanin da ko ba, Chairman? Pangasiyo. Natinggiaksan. Ipandak ko ba yung hospital? Ma'am, umdas ngay patay mo dahi, ano saan ka amaagasan? Ay, wuna. Niso nga ipandak ko ba yung hospital kagawad? Chairman, pangasiyo. Amumudlagayam tagpakpakaasi. Pakawanin dag, Chairman. Di kay madadagan. Saan agtun ako muntra ka na kayo? Tumulong ang to iti bayanihan. Inuray mo pa ilang akastoy ti pagbanagam sa makaamires. Daitan ti banag ti kinamaritis mo wino kinakontrabidam. Si kamot lat naglak ami ti bunga ti kinapilosopom. Taday ta kanal mo adi mo dinaldalusan. Nga inananusam langlang abon ti angot na nagitlugan ti dingge day ta tinaganap mo. Pangasiyo, Yeah. tulungan na po na. Ipandak niya ospital. Alawin, ipanda ka iti ospital. Kaasi ka mo. Marang mayabot pa ti angas mo. Ay, saan ko pa kaya timatay? Oo na, saan mo pa kaya timatay? Tapno, makamaritas kan to pa ay. Ay, salbag. Lagtag tayo kayo na pakmanan.
Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.